Obono paithagon serbai paikha te serjanaibo kwrikha rongni lama khaino hai nukhade wati kisa phaigang kai para harpa letra petra ka wasino tuirok buthakjak na hadi pura himma yamba pura harpe gingjak na hari tabu ang sunani ba ki tongkho ta omoro hojanai tongkho ombo hojanai tongkho amga tamjani gutok sido mui chaiming dakang gar paratha duita ge mia hora anga baja khaimani ko chaite tongo ekta nahaka te horo janai anboi tabuk mai Ingke darasrum mairong tu mana hadi us kanggo mairong tu phaibe kun bahai maya 2 din pore se bahai mana mano nei khulung na maste na hadi mairong ko buthap kai saukjak ke borok tabu saile tonglayo kaham no paper dawi khuklai ta ke tabu kai je kaham no paper dai ton kai ko ingke je hamya no ke sai ton dikhata Hello guys, wow, wati pemani marang jana hade borakila mas hade tija ngai hade jekre baksa rok hade tuya baksa hade tuya na hade pura wati man jak yang bas gare bigila ma tam khane tau doan thang tongo para thana na bagai ang di baro maicha di baro ya phungo maicha ya tak di baro ni duita bai tongo do inga mai khui tangha para thade tong nai gana para tangha para tlang thanai baro bigila ma duano wati man rakha wati piri para phai tongo tui phaya para tha duita oi 30 taka nawo agila kaisa 10 taka do nge tabong kai duita 30 taka papri ba 15 taka kha sa kaisa mar tongo ngam thang ruma chai nai wati phai tongo piri para u barta ni si wati family tabu duita ba je kha tabu so wati thagya tas barta wa je wati bangso ga ba wati bangso ka nge ta phai thage te sa phai tonga ta kisa kai sikoba hain phaikap nani rongni lama khaino hai nukhade wati kisa phaigang kai para harpa letra petra ka wasino tuirok buthakjak na hari pura himma yamba pura harpe gingjak na hari hai rokte anglai si wati phaikeno kisa cha wati phaikeno pura harpe na hadi yakung rina si jakri na hadi yang rogo i pura hemna ne ke pulai cost ta wati kisa phaigang ke na hari om de teng lai si iko ko mana paratha amga tamjan gutok sido mui chaiming dakang gar paratha duita ge mia hora anga baja khaimani ko chaite tongo ekta nahaka te horo janai anboi tabuk mai khujo kha jagana ko paratha wati ni bagi noka senahari pura wati phai pura noka hamdia nahari norway wati phai no pura tamde nahi toka opsong jatana na sari kaham ke bay opsong gang tabu awan khanai tongo awan kulei moidani chini rioi ge galogoi re diketan dija nge tabu khaina simi baki usgang simi wati family sari kalaken wati phayo বাইরে ও থাঙ্গই বেরোই ব্লগ খাইনা শুধু মান দিয়া सकवाती को सो हेलो दोस्तों गुड इवनिंग सभी को उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो आज मैं पीठा बनाने के लिए जा रहे हूँ 2-3-4 दिन हो गए है बारिश आ रही है शाम को टाइम पे आती रहती है बारिश शाम के टाइम पे अभी भी बारिश आ रही है तो अभी मैं कहीं भी जाने के लिए मन नहीं है बारिश के अंदर
मैं सोच रहा था बाहर जाके ब्लॉग बनाऊं क्योंकि बारिश आ रही है, जा नहीं पाया। तो क्योंकि मैं अभी तो मैंने सोचा है रूम पे थोड़ा सा पिठा बनाऊं, को आप लोगों को दिखाऊं अभी। तो देखते रहना वीडियो शुरू से लास्ट तक। को अमन मैदा आं तैरिउ गालुगै तन दिखाई कम दिखाई इनके बनो थक बुटं कई खिसनैता इनके मैदा असुक तो मने पूरा अर्धेक रिखा आंगो जगह इनके चीनी बो असुक तो मने वाइसन अर्धेक रिखा इनके कम कारे कोटमा गरा ताबु आं आवान दिखे थक बुटना दि खिसन दिनैता। सो दोस्तों देखो ये है मैदा का पिठा बनाने के लिए मैंने रेडी कर दिया है। मैदा इतना तक है, मैं आधा डाल दिया और चीनी भी इतना तक है, मैंने आधा डाल दिया। यहाँ पे कढ़ाई है, कढ़ाई गरम करके तेल लगा के फिर बनाऊंगी मीठा मीठा पिठा। तो देखते रहना, अभी मैं ये रेडी कर रही हूँ। इनके आं आवन खिचन रिखा हिकम हागे कुटुक टंखाना हारी इनके वाटे सेक सेक कुन बखाइना गरी बायरे बथांग ब्लॉक खलाइमै आंके नरम बिसुं न तंगै आवन खाइ तंगाता वाटे फामान बागै कुन फानो खाइनो मुसुंगिया थाना मुसुंगिया मुया दिबा आंगो रुमुन आवन खाइ तंगाता इनके ताउन थुइ बुसाइ पाइद्र मुगै ताम खाइनो तं sukang selam ka te odek tong kui ko ni ko karayo botong goi ko thok chu kom kha thok ki sari uite bo te kisa thok roi te sama ser nai ka iko kusak kai sai pe kai ko kai sa su kai yang na hari suke selam rikang awan seri rika ये वैसे न कुसा करिका अब न पाइथा गन शेरबाई पाइखा ते शेरजने बकरिका इको पूरा कुसा करिका इनके और बकलाई रिबाई खेसेस गेस्ट्रो इनके कराय बकसा थकिसा ते तंगो सुनो अन शेरबाइखा इनके को ताबु आं सुनानी बाकी तंखोटा अमर होजानाय तंखो अम्बो होजानाय तंखो गावन ताबुक थुगलु बैरिगाना माइरं बाइकै इके आम ताबुक खुनानि तलां मा थानाय आं न खायो आं न सावो इनकेबा ते ताम खाय आं न मा खुसनाय दिबले हाय दिबा इके ताबा उमरो खुगाना सुजागाना ता इनके आं ताबुक आवन चाय नैगाना को आवन खायति ती चाया आं सा थुग्यां जागो सेर थुग्यां जागो अनबागे आं आवन खायति चाया बुके आवन खायति चा फुं सेरपुं आंका महयं जग्या इनके आंखे आवन सेरपे चाव तांके तापांग चाय नैगाना का तुतुइ फिया बच्चेनि गला मारि जाक तुइना इनके नाय नैगाना हबति जार tuyo chini gilam ri chabo tuyo okay narbai next vlog malai sine bayap song tini video usudara nang sinai so guys इतना तक है मेरे वीडियो पिठा बनाने का रूम पे बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है बाय बाय।